uh, di John. Oh ya John. Oh, sian John. Berapa? John, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mau mancing lagi nih John. Kita mancing nih John. Bekas tambang pasir nih John. Tempatnya kecil sekali John. Padahal baru nih John, tapi ikannya udah kelihatan banyak John. Kita mau coba John. Tuh kan John, ikannya wader-wader John, kelihatan. Kalau aja mau makan John, mau coba dulu. Oke John, jangan berlama-lama John, kita langsung coba saja John. Semoga ikannya mau makan John. Bismillahirrahmanirrahim. Ya John, oke. Mantul ya John. Ya John. Ambil water lagi. Mantap. Oh, jangan lagi John ya. Lanjut lagi John. Ya John, water lagi. Oke John, ya spot bekas galian nih John. Lanjut lagi John. John ya John. Mantul ya. Walah, muncul. Ya John, tapi indah di sini lagi John. John, water John. Mantul. Water. Lanjut lagi John. Oh John, itu John. John,
Ya John, babon wader ya John, ngeri mana ya John, gimana tuh ya John, babon ya John, arep kabur, ngeri. Di John, oh ya John, sian John, babon wader ya John, ya John, monster wader John, ngeri. Lanjut John. John. Sama John sekarang. Lagi jalan. Harus dimakan John. Terjalan. Babonnya John, ijian babon wader John, jose John, babon wader John, pas pura John. Ijian John, ijian di merah umum ya John, topol mantap juga lah John. Babon wadernya John, top. Wader menakjubkan ya. Alah. Oke John, sampai di sini dulu mancing kali ini John. Kita sambung lain waktu lagi.
Kita lihat hasilnya Jon. Tuh. Jon. Dan hasilnya seperti apa Jon? Oh guys Jon, mantap ya Jon. Babon kader Jon. Yes, jos. Terima kasih sudah selalu mengikuti saya mancing Jon. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Jon.